Reka twongere tubaye ikaze kandi tubifuriza ibihe byiza mwese mukurikirana Rwaga Koco Live TV ndetse na Satya TV official. Nyagasana akomeze kubishimira no kubahaza ibyiza byose. Rero uyu munsi reka twongere duhera amakuru yacu rwose hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu makuru yacu yatambutse rero mwabonye inkuru yavugaga ko Donald Trump yarasuye muri Pennsylvania ubwo yari ari kwiyamamariza kongera kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi nkuru rero avuga ko USA y'aba Republicani barashinja aba demokarate kuba inyuma y'iraswa rya Donald Trump. Ni inkuru yanditswe ku itariki 14 z'ukwa karindwi 2024 isaa 8:10 hamwe na Denis Insenge yumva. Abayobozi bakuru b'ishyaka ry'abarepublikani barashinja abademokrati cyane Perezida Biden rwose gukongeza umwuka mubi wavuyemo kugabwaho igitero cya Donald Trump kwa gatandatu itariki ya 13 Nyakanga 2024 ubwo yiyamamazaga muri Pennsylvania, ariko rwose akarokoka n'igikomere gito rwose ku gutwi. Kuba Perezida Joe Biden kimwe n'abayobozi benshi ba politike bo muri Amerika ndetse no mu mahanga, umwe mu baheruka ni umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres, bamaganye iraswa rya Donald Trump mu ntibyabujije rwose abayobozi benshi b'abarepublikani guhita bashinja perezida w'umudemokrati. Kuri benshi rero begereye Donald Trump nta gushidikanya ko abademokrati aribo bashishikarije uwarashe kugira icyo akora, nk'uko umunyamakuru wa RFI i Miami David Thompson abitangaza. Kuri J.D. Vance umusenateri wo muri Ohio rero ngo na amagambo ya Joe Biden yatumye mu buryo butaziguye kugerageza ubwo bwicanyi, kuko agaragaza Trump nk'uwafusitse rwose ugomba guhagarikwa uko byagenda kose. Ngayo nguko rero ati ntabwo ari ibintu byonyine uyu munsi, intego nyamukuru yo kwiyamamaza kwa Biden ni ukugaragaza ko President Trump ari umufasiste rwose w'umunyagitugu ugomba guhagarikwa uko byagenda kose. Iyi mvugo rero ya gatatu ye yo mu buryo butaziguye umugambi wo kugerageza kwica Perezida Trump. Umudepite rero Mike Collins we yanditse ati Joe Biden yohereje amabwiriza, bagerageje kumushyira muri gereza, bagerageje kumwica, ibi ntibizagenda neza. Uyu ni guverineri wa Texas rero Greg Abbott wagize ati ntashobora gutsindwa. Uwahoze ari umukandida ku mwanya wa perezida rwiyemezamirimo w'umurepublikani Vivek Ramaswamy yavuze ko kuba Joe Biden yabyamaganye bidahagije. Gusa ayo ni amakuru akomeje kuvugwa hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwose. Iyo niyo demokarasi rero bashaka kuzanira abanyafurika nk'uko bahora babivuga. Katugushimire cyane kubwo gukurikirana amakuru yacu. Nyagasana akomeze kukwishimira. Bye bye.